Wetso madume phirimaneng ya tsatsi la mosupologo nako e le bosupa mo phatleng dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone o kopanya le nna Benson Putego mme jaaka gale ga ke pane ka isi bongwe ke bobedi. Madume Wetso me o fano ke go segonkwe yo tla bonga go neela tsa metshameko re bo di tibola hela ka go le ba ditlhogo ka go ya mafaratlhatlha a phepafatsa metsi kwa Mathangwane e abetswe 94 million pula. Bolwetse jwa monkeypox bo bone kwa lehatsheng la Nigeria. fa mo go tsa metshameko kgaisano ya Run Gaps by Night Marathon e tsweletse ka go gola ebile e kgatlhegelwa ke batabogi ba bašwa. Wetso yo ranola ka puya dietla video topo taposa gare tsena mo dikganyeng. Mogolwane wa Mathangwane Water Supply Infrastructure Project mme Brenda Masalila a re ka go ya mafaratlhatlha ao ya abetswe 94 million pula ile didikadike ka tsela e tsialo. O buile seo a tlhalosetsa mo parlamente wa kgaolo ya Shashe West Re Fidelis Molao ka seemo sa kago eo kwa Mathangwane. Re Masalila a re kago eo ya mafaratlhatlha a phepafatsa metsi ya abetswe khamphane ya monogae mme ebile ba setse ba e boloditse ka jaana ba setse ba le kwa pele ka 3%. Abigail Madorobo ka pego. Kago ya pipe ya metsi ya selekanyo sa dikilomitara di le 31 e simolotse ka thakolo a thola malatsi a le marataro monongwaga mme e solofetse go wediwa ka Ngwanatsele a thola malatsi a le 5. Mme Masalila a re kago e ke tsela ya go thabolla seemo sa lethoko la metsi mo metseng ya Mathangwane, Natal, Makobo le Jamataka. A netefatsa ka gore metsi e ntse itemogela lethoko la metsi le le kwa godimo mme ntse ba sielwa metsi ka dikoloi. Where we are honana, our overall progress is 77%. That is the actual progress against the planned one, which is 74%. Project A Kopele is ahead the schedule. We had many fronts ke gona mo go thuseng gore project e be le haelenteng. The total cost of the project Arona is 94 million. It is going very well, and according to the plan, Metsweni Mene will be able to benefit from the project by November. Banni ba kgaolo ba gwethile go tlhokomela ditanka tsa metsi tse di mo metseng ya bone. Ha metsi a le teng re tshwanetse ra somarela re le badirisi ba one ka gore ke metsi a go nwa mo malapeng ga se metsi a leruo. Mme ke tsa gore ka re itse botlhoko jwa go tlhoka metsi re le mo Jamataka bo Makobo bo Natal bogolo jang re tata re kgona go somarela metsi ha setse a gorogile mo go rona ka kgwedi ya November e wela gongwe ebile pele ga ho ha re lebile ka ha tiro e ntseng e tsamaya ka teng yana go botlhokwa mo go rona go babalela tsone ditsompelo tse go sa nne re dithuba. Kago ya pipe ya metsi e tokafatsa seemo sa lethoko la metsi mo metseng e mene. Mme Masalila a re khamphane e nile le dikgwetlho di tshwana le thoko la metsi a kago ka bontsi jwa dinoka di kgadile. Abigail Madorobo, BTV News, Mathangwane. Go tlhalisiwa jalo gape gore go fetola dikakanyo e santse le mono wa konokono o dirisiwang ke makalana a ikemetseng go tokagatsa le go ntsha madio mo tirong. Se se builwe ke motlhatlhelela dithuto kwa Madikolo University ya Botswana Professor Nkgopotse Tabane kwa putegong ya 12th Biennial International Conference e neng e tshwerwe mono toropo kgolo Gaborone. O na le thata motlhanka le Alton Kgwatalala ka pego. Tshenyetso setšhaba e santse e tshwenya fela thata mo Aforika mme go e lwantsha e ka nna tshimologo ya bokamoso jo bo nametsang mo mafatsheng. Go dira dilo mo pontsheng ga kaiwa go le botlhokwa mo kgolong le thabololo ya itsholelo ya mafatshe. We need to revive activism. Ke bona se se leng botlhokwa e le go ikemela ga go thuse sepe go bua ka maitshwaro mo tirong mme re sa dire sepe ka kgang ya teng. Ditiro tsa go tshwana tse di fa gare ga rona re le setšhaba le tswelelopele. And order. Tiriso ya maranyane e ne ya gatelelwa thata mo go tliseng ditlhabololo. Because artificial intelligence, AI as we all call it, is essentially a technology or machine. Artificial intelligence ke mafaratlhatlha kana motšhini o dirisiwang go dira ditiro mme di tlhoka kitso ya batho. Tota re tsaya dimešhini gore di dire tiro tse batho ba neng ba tshwanetse go di dira. Go tsentse go rulaganya dikitso go araba dipotso mme re tla tselela thata mo go yone. Go dira ka manontlhotlho go dira gore dimešhini di nne le botlhale
jwa go bereka di le nosi di ntse di ithuta mo dikitsong. Artificial intelligence that makes machines smart enough to do things on their own based on what they learn from data. Badudi ba dibuka le bone ba ne ba rotloediwa go dira tiro ya bone ka manontlhotlho go tlisa dipharologanyo mo matshelong a batho. Go bua gape go tlhalosiwa jalo gore puso e santse tsepame mo maitlamong a go tlhomamisa gore go akarediwa botlhe mo thutong go lebilwe tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036. Se se tlhalositswe ke mopalamente wa Lesaso Sosong Re Aubrey Lesaso kwa moletong wa go rola dimpho tsa thuto tse di abetsweng sekolo seo se se botana sa kodibeleng kwa kgaolong ya Sosong ke lekgotla la FNBB Foundation. Mojadi Mokibelo wa bega. Sekolo sa Kodibeleng Primary se na le baithuti ba heta 400 mme le nngwe ya dikolo tse di kgakajana le ditamelo mo kgaolong ya Sosong. Mme ka bodimpho e ya didiriswa tsa thuto go tswa kwa go ba FNBB Foundation e ta ka nako e maleba e sekolo se se tlhokang bobedi didiriswa tse pele hela ga nako ya dithathobo tsa lokwalo la bosupa ka kgwedi ya Phalane. It's a direct conversation le motsadi. Le bua le bone batsadi gompieno tsatsi la gompieno. Gore le tsentse sa be sa lona le tsentse le tsogo la lona mo go bone gore ngwana o ka rutwa yang o ka thuswa jang ha bolenyana boleng teng a ba bobele ka thoko gore ba kgone ba thuse bana ba kgone gore ba ithuse ke yone thuto e le itiseng tsatsi la gompieno. Maiteko a opetswe le gofi ke boeteledipele jwa motse. Ga tintime o mphele bana kere bogolo a le kareela bone bana hela le tabo le re thusitse hela jaaka le bona FNB gompieko e re sedile e tla gore hela bana a kere ke so tse re se lebogang thata. Dimpho tse di ntseng jaana di tshwanetse tsa re nonotsha di tshwanetse tsa re tisa gore re nne so se le sengwe hela di tshwanetse tsa dira gore re thwahale go bona gore thuto ya tsana mo baneng re tshwaragana thuto ya bana re le batsadi le baruta bana. Company ya FNBB Foundation e ikiteile sehuba go thabolla matshelo a setšhaba ka dipoelo tse ba di dirang ngwaga le ngwaga. Re le ka go ira mo go teng go levela the playing field gore bana bothe ba kgone go performa to their level best. Sale ka ngwaga wa 2015 company e ya FNBB Foundation ya bile madi a tshwara 3 million pula go emano ke maikarabelo a go thabola setšhaba se gore bogolo kwa mahelong a kotenyana teng go ralla le ha tsheleno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television. Kwa Mokwena banni ba molepolole ba re nako e gorogile jaanong ya gore diphologolo tsa naga tse di senyang kwa masimong jaaka dithora kgotsa dikata mesima le dikgaka di akarediwa mo diphologolong tsa phimolo dikeledi fa di sentse masimo a bone. Banni ba buile seo kwa putegong ya kgotla e maikelelo a yone e ne leng go tswa ka megopolo ya go rarabolola kgotlang fa gare ga batho le diphologolo. Pego ka Bodulo Mogorosi. Kgotlang gareng ga diphologolo le batho e tswa kgakala e ba batswana ka fa mosing segolo jang kwa masimong a bone. E re lentswa puso e ntsha madi a phimolo dikeledi fa diphologolo tse di sentse ga se tsotlhe tse di akareditsweng mo lenaneong la phimolo dikeledi. Banni ba molepolole ba supa fa diphologolo tse di ba ketefaletsa botshelo. Ke kopa gore ha ke emela ke tla go ripota gore le sala motlhakaleng jetse dikoko bogolo puso e emelle go bona gore ke bua ka eng ha ile gore e jele koko di le 20 nna ga ke batle madi e be ya gore ka koko tse 20 e di busetsa mo konyame maabane hela yana ke lusitse 35 wa dikokwana mme tiragalo e ya ka nne nna ke a bua e diragala bosigo o re o itheditse o tla bo kwa ntwa e bogola ha o tsoga o kwa koko e lla ile gore go siwa ka yona wa go itlhela le rola thwane khaka nna di rapetse go ba ka le tshobaka ha di ka di tsela tshimo ya gago o da itela ditlhotha di ntshela jana yana ke ipotsa go tota ga teano diwetse a di tsengo mo teng ba gaetswe ka gore re idua go dira seshabo ka tsone gore diwetse di ja koko ya Setswana kana ebile o latlhegetswe ke 35 maabane ga itse re busegong jono go iragetseng re tla di tsenya mo teng re buile ka phokotso ga pele gore a tsene ka gore le tsone di a senya. Bed license ke 50 pula hela ke bua ka Motswana e rekisiwa over the counter ke gore o tayala o setse 50 pula ya go le copy ya o mang o bo o tswa o itshotse mo Senya Wildlife nngwe le nngwe yaanong e beraka go simolla la bobedi wa ntha wa ga April go ithalla la bobedi wa boraro
wa ga September ke gore ka nako e le gore letsomo le buletswe ke bua ka dikgaka e re le ntswa diphologolo tse le makgabisanaga ebile di tsenya letseno mo sekgwameng sa lefatshe puso e bone go le botlhokwa go phutha megopolo mo batswaneng gore go ka dirwa jang go ya pele re sena go ira one mokwalo ona strategy sena re be re o tla o patilwe ke se gote lenaneo la tiragatso kante ka mantswe a mangwe go nne le action plan mme action plan ena e kgaogane gabedi go nne tse di ka dirwang mo ponyong ka ponyo ya leitlho short term go solofelwa gore fa loeto le le ya bokhutlong go dirwe metlhale go ka lwantsha tshenyo e e dirwang ke diphologolo tsa naga mo dikgaolong ka go farologana Bodulo Mogorosi BTV News Molepolole dikgang tsa rona di a tswelela mme mogolwane wa Production Technologies Association of South Africa Mr. Tapiwa kana Retapiwa Samanga a re gore mahama o dirang dithoto go le mo Botswana babereki ba mahama o ba tshwanetse go tlhatlhelwa ka dikitso tsa go dirisa dimatšhini tse di tlhokang baitseanape kana boitseanape jo bo kwa godimo Re Samanga o ne a bua se jaaka na kopana le ba Human Resource Development Council of Botswana HRDC le bana le seabe go tswa mo mehameng e dirang dithoto o tlhalositse fa lefatshe la Botswana le ka atlega mo tirong ya go bona babereki ba ba dirang tiro ka kelelo le tlhoafalo fa puso e ka romela baithuti kwa dikolong tse dikgolwane go ithuta boitseanape jwa go dira dimetšhini tse di dirisiwang mo mohameng o wa go dira dithoto mo godimo ga mo a re bana ba sekolo ba rutwe didirisiwa tsa metšhini eo ba santse ba le kwa dikolong tse dipotlana ka seo se ka ba thusa go nna le dikitso tse ba ka itshetsang ka tsone Mewetso ha ele go no tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la mosupologo ra tswelela Party ya Umbrella for Democratic Change UDC e rotseng tlhopheng wa yone ba boparlamente wa kgaolo ya Molepolole South Re Shima Monageng le lekoko la gagwe la bontlhopheng ba bo kanselara farola baemedi bao bo tshwarela matlotlo wa party motshwara matlotlo tota wa party ya UDC Re Winter Mulutsi a re party eo ke yone e nang le bokgoni jwa go tlisa diphetogo kwa motseng wa Molepolole Abigail Samson Kapego Re Mmulitse a re motse wa Molepolole o lebane ke dikgwetlho di le mmalwa ka jalo a re boemedi a tshwana le Re Monageng o tshwanetse a tlhotlhwe go ya go itebaganya le mathata a bone jaaka re le kopa gore le go thopa Re Monageng le itse gore mo pampiring ya gago ya thopo in your ballot paper go na le tiro ya gago mo teng mo pampiring ya gago ya thopo go na le setsha sa gago mo teng mo pampiring ya gago ya thopo go na le botsogo ja gago mo teng mo pampiring ya gago ya thopo go na le kagiso ya mowa wa gago mo teng go builwe ba gaetso melaetsa e dule ga ke ka ya kwa le kwa ka gore go builwe nanga le soloetsa gore ba gaetso ke sale ke kopile gore linkise parlamenteng ke itse gore nka kgona go le diralang le batho ba bokwena baemedi ba mekgatlho e ka fa tlase ga UDC ba tswela ka go kopa bannitlhopho ba nangkola maitlamo a diphati tsa magata mmogo monana yo sa bereking o tshwanetse a nne le mo go teng unemployment benefit re lebeletse gore ngwana yo o tshwanetse go marketa o tshwanetse go senka tiro mme re lebeletse re le party ya UDC ra bona gore re ka hetla ditiro tsa bana ba lehatshe la Botswana yaanong banana kgwetlho ke gore le go tlhopha le be le bue le banana ka lona gore ba go tlhopha party ya UDC re tla ka national health insurance ke insurance e leng gore ya go thusa gore batsadi ba rona le Motswana mongwe le mongwe kana ngwana kana mogolo o bo kgona go ikisa bongakeng ko tlhokang teng ka gore o tla bo le ka tlase ga insurance go te national health Re Shima Monageng a re fa ka fia sebaka mo ditlhophong tse di tlang o tla baya dikeletso tsa banni ba kgaolo ya Molepolole South kwa pele fa le kwa parlamenteng Abigail Samson BTV News Molepolole
o tsorotsolla le dikgang tsa sepolotiki mme party ya BCP Botswana Congress Party e rotse Re Caterpillar Hikuama e le ntlopheng wa bopalamente wa kgaolo ya Mambu Phirima fa rola Re Hikuama kwa Maung moeteledipele wa party eo Re Dumelang Saleshando o kaile Re Hikuama e le moemedi wa Popota yo boikanyego ebile e le molola kgololesego ya ditshwanelo tsa batho Maranyane Samakata o na le ko jaaka manatsa ditlhopho a ntse a tumela phati ya BCP e tsweletse ka go rola bontlhopheng ba yone Re Hikuama o kailwe e le ntlhopheng yo tswang kgakala a lwela ditshwanelo tsa setho le ngwaga tsa le morutabana o na ntse a itshupa gore ga ka ke a nna morutabana yo o tsenang mo tlelaseng a ba tswa ikela ko ga gagwe ke morutabana yo na tshwenyega ka ditshwanelo tsa barutabana ke bolola ditshwanelo ke batla gore ba ke ba gaetso monna yo ke mo recommenda ke sa belaele sepe gore ga le mo romile mo pusong ye ntšha ya kgololesego ya setšhaba o tla emela dikeletse tsa lona ka bopelokgale a sa ošaoše fa amogela thomo Re Hikuama o supile fa phati ya BCP e ipaakanyeditse go tsaya puso Botswana Congress Party ke party we have a plan. We have a plan as the BCP. Yes. We are ready to lead this country. Re na le boeteledipele jo bo pope jo bo tshwaraganeng. Re na le mananeo a siameng. Tsone dilo tse le tshwanetse laptop Botswana Congress Party go ya ka tsona. Ha o batla Dumelang Saleshando la tautona wa le asile. O tlhopele mo parlamente wa gago o tlhopele makansala a gagwe. Re tshwanetse go tsena kwa re bua temele ngwela. Ga gona mo go teng ke topa mokansala ka moraga ke topa mo parlamente wa BCP. A re tseye topo ya rona ka tshwarano. phati ya BCP e ipetse selo sa go gapa dikgaolo tsa botlhophi tsa bopalamente di le 31 gore e kgone go tsaya puso mo go ya BDP Maranyane Samakata BTV News Maung bolwetse jwa monkeypox kgotsa mpox bo sa tswa go tshwara kwa lefatsheng la Nigeria malatsinyana lekalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba WHO le sena go thoma bolwetse jo seemo sa tshoganetso lefatshe ka bophara lefatshe leo le na le dikgetsi di ka tshwara 30 le bofera bongwe tsa jone mme ga go ise go nne le ope yo tlhokagetseng tlhagiso wetso ke gore ditshwantsho tse di latelang di ka nna di a gogomosa bangwe maikutlo lekgotla le le laolang malwetse la Nigeria la NCDC le bolela fa dikgaolo tsa Bayelsa, Cross River, Ogun le Lagos e le tsone di amegileng bobe moeteledipele wa NCDC Dr. Oladije Idris a re lefatshe leo le mo maitekong a go ipaakanyetsa go laola mogare o le go thibela gore o seka wa tswela kwa ntle puso ya Nigeria re dira gotlhe mo e ka go kgonang go isa melemo kwa dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leo bogolo jang dikgaolo tse di amegileng lekgotla leo le tlhalosa gape fa le le podimatseba ka mogare o mošwa o mašetla o kotsi ebile wa ana mathata mo banneng lekalana la botsogo le lekgotla la ditšhaba le ne la kaya fa bolwetse jwa monkeypox e le seemo sa tshoganetso lefatshe ka bophara Wetsumolotsana o ka monatjana one ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko me kgaitsedi ke go sego nkwe o malala a laotswe kgaitsedi motho Dumela Benson ke dumela gore wa tsoga raitso ga kwa ba tsomarra ye nya ke tsamaiso ra go botlhokwa ke se ga rona di Olympic di hedile ke itse mo nakong ya gompieno re le ba lebile eng ka kelotlhoko di Olympic raitso di fedile bontle le ruri le bone makawana rona raitso ke itumetse thata ne re ba amogetse bontle thata le bone ke dumela gore ba itumetse bana ba supa gone gore tota ne re solohetse support mo batswane me re boneng ne re sisibetse hela re sa itse gore ke a mohutamang tota ne la maemo a go godimo ba supa gone gore batswana tota ba ba hile thutluetso ba ba hile lorato rena ntse jalo kgaitsedi
ka ba ba tlile Ba ka batlile. botswapelo botswana ke ene o yes tla ka go leboge Benson mme ke re madume wetso jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segongkwe yo tla bonga go nela dikgang tsa metshameko tsa botswana tonight mme ka gore letlhe a re tsena mo go tsone re simolole ka ekwa setlhweng About Shibanda ke ene mampudi wa lebelo la monongwaga la Run Gaps by Night mo karolong ya borre fa ke filwe ga leitsiwi ile ena mofenyi mo go wa bomme Shibanda o feditse lebelo leo le ne le tshwaretse mo ga borone mo nakong ya 1 hour 5 minutes fa ga leitsiwi ene a le weditse mo nakong ya 1 hour 19 minutes go gapa 7000 pula ga mo 7500 pula mongwe le mongwe wa bone khomotso sefako le pako setreke ba go tshwaretse pego mo lebelo leo le ne le simolotswe semmuso ke tona wa banana bong metshameko le ngwa o temiso ra kgari banna ba simolola go ithaola mo basimaneng dikilomitara tsa nthatse thano monna wa ko Zimbabwe Abel Chibanda ke ene a neng a ntsha thogo go tswa kwa CBD go leba ko Molapo Crossing fela mampudi yo wa kgaisano ka Zungula Bridge Marathon ga mmogo le Botswana Life Classics a tshwarela maemo ao a ntha a butse sekgala go leba kwa Game City go boeleng go dihekantsweng tsa go tsa tharo ga bo go sa thole go na le ope ga moraga gagwe jaaka a na feleletsa lebelo le motlhofo a ntse a butse sekgala fa gare ga gagwe le ba ba mosetseng morago a le wetsa mo nakong ya 1 hour and 5 minutes ona a selo morago ke sesebo matlateng mo monogae mo go a bobedi ka nako ya 1 hour and 7 minutes fa Tledi Kipto a wetse mo go a boraro ka 1 hour and 10 minutes I really like this race. It's my Kitsile mono Botswana go tsenelela lobelo lwa Run Gaps by Night. Ke rata lobelo le ebile ke ne ke le tseneletse le mo ngwageng o fetileng. Mme ka go tlhoka lesego ka seka ka kgona go fetsa lobelo leo. Bothata ka tswa ene nnile mogote o feteletseng kana go tlhoka go itekanela sentle. Mme fela ke ne ka ikitea sehuba gore mo ngwaga ke tla dira sentle. Ke itumetse fela thata ka ke tsere maemo a ntlha mo nakong ya ura le metsotso e le metlhano. Ke itumeletse le seemo sa loapi gompieno ka gone go se mogote. Ke ka seke ka re go ne go le motlhofo gompieno. Ka jana ne ke batla go bona gore a nka se laole lebelo go tswa kwa tshimologong go ya phelolong ya lone mme ke ne ka leka fela thata go dira jalo mme ka feleletsa ke kgonne go dira jalo running at night ka go bo mme lebelo leo la 21 kilometers le fentswe ke filwe ga le itsiwa monogae ka nako ya 1 hour and 19 minutes a latela ke Jerob Abigail ka 1 hour 26 minutes fa Nancy Mazima o itse mo go boraro ka 1 hour and 33 minutes That is ya gompieno I feel happy because ke lekile go hokotsa nako ya me e ke selang ke dira for 21 kilometers go no se bonolo tota go bua nnete mo ruteng cause re tloetse go taba go le phakela gompieno re taba go le bosego go no go se bonolo but I try to maintain pace ene ke trainer ka yone ha ke dira training ke prepare le reasoning mo go la 10 kilometers Montshwara o kgwathile o gapile thakolo la borre morago 31 minutes and 33 seconds a latela ke Sylvester Gogo ka 32 minutes and 37 seconds fa Kevin go itogetswe a le mo go a boraro ka 34 minutes and 1 second Mosadi Kwena go tswa kgosi o fentse lobelo la 10 kilometers la bomme ka nako ya 36 minutes and 22 seconds a latelwa ke la Menare ka 39 minutes and 13 seconds fa Botle Mazuduma a le mo go a boraro ka 41 minutes and 51 seconds Khomotso Sefako PTV Sport Gaborone re sa le fo morulaganyi wa lebelo la Run Gaps by Night Mpakiso Mawila a re lebelo leo le tsweletse ka go gola a supa fa se supilwe ke dipalo tse di kwa godimo tsa baagisang ga mmogo le bana le sabe ka go farologana Khomotso Sefako ga mmogo le Pako Setreke ba tswelela morago ga gore lobelo leo le simolodiswe mo nogaeng gogola ebile le la ntlha go tshwara kgaisano ya mabelo bosigo mookamedi wa lobelo leo o boletse fa go setse go na le motlhala mo go se ba se dirang event ya gompieko e godile hela thata compared to the previous one ya ka bona ba rutwetse le bone ba ntse ba tsena mo lebelong attendance ya lebelo le ne gompieko we had 1151 more participants from the previous edition which shows that the race continues to grow because we were tracking people who are coming outside Gaborone. We realized that there were more than 500 people that came outside Gaborone this year, which shows that people go as far as Kasane, Leboka Zungula, Bohanti, Botabong, Bakataka lebelo le ba le monitor ke lebelo le ke ba tswela ba tsweletse ka go la mogala which is something se le gore keng we should be proud of. Most importantly kana lebelo le ke le gore ke le ha perile. So as ke lebelo le ka supang gore Botswana le yone ena le bokgoni ja go ka hosta major events in the continent. E re jaaka maikelelo magolo a bone ene ile go thusa ba sepodisi ka dikgang tsa go lwantsha borukutlhe
barulagani ba lobelo le ba re ba tla dirisa bontlhabongwe jwa dipoelo tsa lobelo go tsweledisa seo. Gompieko se le gore keng re itlamile go se dira re le Run Gaps by Night ke go tshwaraganya le ba sepodisi go host di crime prevention workshops. O ka gakologola kana Run Gaps by Night, it's a safe streets marathon. So the proceeds tse di tswa mo rone le bilonele, some of them we are going to be channeling them towards the workshop tsone tseo. The most important thing about our Run Gaps by Night is the fight against crime requires different stakeholders to come together and join hands in the fight against crime. Le fa go ntse jalo, Mawila a re go santse go tlhokafala go ruta batswana ka botlhokwa jwa mabelo a tshwana lea ka a supa bojanala jwa Botswana mme go tlhoka tirisano mmogo go ka senya seo. Mo ditseleng batswana ba berekisana hala re lorna sentle support ya Run Gaps by Night ga se ya go register hela le ba ile gore ke banna mo Gaborone ga kana re taba ga bosigwana go ra ba kgoreletse re itumela gore ke ne ba dirisa ke lorna sentle go na le ba babedi ba bararo ba ile gore ke gongwe ba ga ba tlhaloganya ka lebelo kana ga ba ne ba sa itse ka lebelo ba ile gore ke they were not as cooperators ba bangwe mo gore gore le rona re le batsamisi ba lebelo. It needs us to do more education mo ba dirisentse la gore re nne le mowa wa neelano mme on the overall we are happy with the cooperation ile gore ke ra e bona mo ditseleng. A special thank you message goes to ba sepodisi di race marshal tsa rona ba ile gore ke bana ba make sure gore ke mowa wa neelano wa nna teng mo tseleng go sena dikgoreletsi dipe. It's an issue ya sports tourism to Run Gaps by Night. This is an opportunity gore mahatse ba itse ka heritage ya rona gore tswa go kae ra go kae re le Run Gaps by Night. Me ano re itumela gona gore ke re go nne go tla mo city center di video tse re gore keng di tla tswa post the race di tla be di supa gona gore keng batho ba ka etela lehatse la rona ba tla go enjoya lo tse dintseng ja. Lobelo la monongwaga le neng le la bobedi go tshegetswa le ne le kgaogantswe ka mabelo a 21 km 10 km le la itloso boduto la 5 km. Pako Stereke, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa Tafik ke bone ba fenyi ba kgaisano ya monongwaga ya CS Soccer Challenge morago go notwa sa Nico United ka dinotse pele go elengwe kwa Makgaolakganyeng. Tafik ba dule ka 25,000 pula fa Nico United ba boetse kwa Piquet ka 15,000 pula. Kgaisano eo e simolotseng ka 2022 ke Re Carlos Sebina e ne tshegetswe kwa lebaleng le legolo la Francistown. Betana Mando ka pego. Tafik ba gorogile kwa Makgaolakganyeng ba tsena go fenya Chadibe FC ka dinotse pedi go le fela fa Nico United ba fentse 11 Angels ka dinotse supa go tse thataro ka thago ya di-penalty morago gore bobedi jo bo fetse motshameko bongane ka lefela tse tlhopha. E re ka jana kgaisano e ne e diriswa go ithokoletsa paka e solofetseng go simolola. Tafik ke bone bantha go tsaya ketapele karolo ya ntha e tsamaile metsotso e le 10 mo karolong ya bobedi. Bengae Undipe Ndikupe ba tolosa dino tsa bone go nna tse pedi go le fela. Le fa go ntse jalo Baby Jombies ba buisa ile nngwe kwa morago go fetsa ka dinotse pedi go ile nngwe. I need to take this time to congratulate the boys for the good games that they ke batla go akgola batshameki ba rona ka batshameki le bontle ka teng mo nako ya gompieko re na le batshameki ba le bantsi ba re sentse re ba sekaseka mme ke dumela fa re tsweletse sentle. Yes, of course there are things that we managed to get to see from the boys and yeah we are impressed but it's still a work in progress. It was marvelous to watch the games. The boys expressed themselves. Go ne go le monate go lebella metshameko e ka gore batshameki ba rona ba ne ba tshameka ka botswa pelo re dumela gore le balatedi ba itumela. We were really entertained and thanks to all the supporters who came to support the beautiful game of football. CS Soccer Challenge e rulagangwa ke Carlos Sebina yo na le ditoro tsa go godisa kgaisano e. Tore tona ke go tisa team ya Lehatshileleng a re kana le team ya one e tswang kontle, but for us to get there we need sponsorships. I think the biggest challenge ka toropo ya rona ke support, especially go ta mo sports, but you know that this is the only thing that can help Francistown grow. Kgaisano e ne ya gape e akaretsa ditlhopha tsa ituso bodutu di le nne e leng tsa Happy Boys, Spaghetti, Itikeng le Stress tse di neng di thagolela tsela Makgaolakgang le go jesa barati ba kgwele ya dinao monate. Bethany Mando, BTV Sport, Francistown.
ele Bethane Mando a wetsa dikgang tsa motshameko tsa nako eno ke re wetso a re bo re kopana kgante jana ka nako ya bofere bongwe ja ile ke go dinela ka puo ya Seesemane mme ke re wetso tle a re tswelele ka go change dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro ka sona sebaka a re bo re lebele ditlhogo gape le Benson o ntse a loetso a re lebe ditlhogo gape ka go ya mafaratlhatlha a phepafatsa metsi kwa Mathangwane ya betswe 94 million pula. Bolwetse jwa monkeypox bo bone kwa Nigeria mme ga go ope yo setseng a tlhokagetseng tateng ya jo. Fa kgaisano ya Run Gaps by Night Marathon e tsweletse ka go gola ebile e kgatlhegelwa ke batabogi ba bašwa. Watsona dile kaloga go di helana go kyone e yang ntse e re patile re tla bora go hela go go batepolapi moragonyana re le puisano mona go nye khutswane ne puisano jalo ke buisana re bua ka khanya ditlhopho mo kgaolong ya SADC wetso a re tšhentšhe mekanya re a lebile paka SM pšhatota mme moenyana pele le bone la wabo a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka sa mosala a pusediwa ke Lydia wa dikgomo go tlhotse go apogile go ikutlwa tsa go le mogote mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno fa re lebela sensalapi mo itsebeng ano se re sepetsa fa go tsantse go apogile lefatshe leno ka bophara mo setseng la ka moso gona se tsore go tswelela le go apogile lefatshe leno ka bophara mo phakeleng go tla ikutlwa tsa go le bothitho mo kgaolong yang habe ka lesome le bone go ya go lesome le botlhano fa dikgaolo tsang habe le gare gone go tla ikutlwa tsa go le mololo ka bofera bobedi go ya go lesome le boraro mo dikgaolong tse dingwe gona se tsogore be go le tsididi ka bobedi go ya go borataro fa re lebela mo tshokolong gona se se go ikutlwa tsa go le mogote mo dikgaolong tsang habe le tšhobe ka 31 mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se tsogore be go le bothito ka 24 go ya go 30 fa re lebela melelo e šang gona gona le melelo e šang mo dikgaolong tsang habe gantsi kgalagadi koineng le legare fa re lebala diphatsa ja gore mollo o tswe mo taolo mo tsitseng la ka moso gone go supa bo diphatsa bo le go godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko fa re lebela seemo sa loabi ka tsitsela la boraro la bone mo dikgaolong tsa borwa bora botlhaba kgatlhele kwene se tse gore bo go apogile go ikutlwa tsa go le bothitho mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi gona se tsore go bona di batla tsa maru ka tsitsela la boraro fa ka tsitsela la bone go apogile go le bothitho mo tshokologong dikgaolo tsa tšhabeleng habe gona se tsore go apogile ka tsela la boraro la bone go le mogote mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokodi botlhaba gona se tsore go apogile ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong ke sone seo seemo sa bapi ne ke le tshwaretse go le kalo borok ga gona ka heleng gore re ka bua ka digitalization, fourth revolution. E be re togela ngwana a sekwele ko morago. Mo go go togona le 5G, ha o lebela phone ya go ka le 5G. O re wa download go dikologa go ngwana. Nna ke dumela gore Botswana ha re leng teng beso. Re tshwantse re mo SADC mo le gone mo Africa re bo re le ko pele ya rona.